بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawen yettude allahu tabaraka wa taala, julla e nelaaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam. mi hiwri on ngo hiwrango islam. Waaleykum salam wa rahmatullah. E yetti allah jooma tabaraka wa taala arsikuɗo e lewru suumaye, o newinani en horugol ndu haa ɗo. eɗen torimo kanko allahu tabaraka wa taala yo timminan en ko heddi kon, o jaɓana en kadi dewal ngal, o yaafano en fatiɓe ɓen, o dikkinana en nawnuɓe ɓen, o ittana en suno e ande e mapunde, o fittana en gonɗi. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Suumaye arno hanki hande ndu yehi no gasa ko ɗuuɗi kon fof ko heddi ɗo ko balɗe tati ma balɗe nayi. wonande neɗɗo wonnoɗo e horude, o hoora no allah yamiriri noon, waɗa ko allah yamiri kon, o haɗito e ko allah haɗi kon, o weltike, o wewli, o bungi, o towni bala, wano allah wiri noon: qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. ennuɓe ko ɓural allah ngal e yurmede makko nden, ɗum ɗon yoɓe bungir ɗum ɗon. ɗum no ɓuri moƴƴude ko ɓe woni moɓude kon ka aduna ɗo, immorde e jawle. ko ɗum waɗi allah wi yimɓe golluɓe ko moƴƴi kon ɓe naatoyay ka aljannaji, ɓe wiyana ɓe saɗi ko tooli, kono ko ɓe wiyoyta: wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah. min laataki meɗen feewa si wona ko allah fewni men e mum kon. na yangi maki, na etagol ma ngol, na wakkilare ma nden, na ɗum ɗon fewnete, ko allah jooma tabaraka wa taala fewnayma. ko ɗum waɗi si o wi kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum, ko ni wonirno ɗon hari ka angal peewal e ka majjere allah fewni on. ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o andintinimo kadi wondema ko kanko fewnimo: wa in kunta min qablihi la min ad-dallina. haysi tawi adi ɗum ɗo tawi koye majjere wonnoɗa, ɗarewa allah tun kono tawi na e peewal wonɗa, ko waɗi anda ko wonɗa e wadde. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en yetti allahu tabaraka wa taala e ɗum. iɗen ara yewtere seeɗa fi ko yowodiri iidi on. en wawayno kontinde nde yewtere ɗo nde fuɗɗiɗen ɗo fi nemaji suumaye e ko waywano muɗum e neɗɗanke no hani jarnirde allah. kono ɓay en waɗi titre on fi iidi, yewten fi iidi on, en aroyay e ɗum ɗa no gasa e janngo ma faɗɗi janngo e bawgal jooma. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray iidi on no jeeya e ko anda ka iidi ɗo e iidi on arde ko ɗaɓɓiteteɗo. nelaɗo maki: suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. ɗum holli wondema
hay taƴugol ngol ko tumanti lewru wiyetendu ndu juldandu yiyawo. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ko lewru juldandu tuma yiyawo si taƴe, si mi wi'i noon tuma yi'a wo mi fandaki tuma an yi'uɗa wo. no wawi wonde hara an a yiyali kono yi'e. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ko mi fandi ko tuma yi'a wo mi fandaki an tuma yiiɗa. no wawi an ronka yiide kono woɓɓe go yi'a, ɓe yi'a juldandu, ɓe inna juldandu yiyama jango ko julde. ko ɗum waɗi nelaɗo make suumu li ru'yatihi, hoorire sabu yi'ede lewru suumaye. ɓe wi sabu yi'ede, ɓe wiyali ansi a yii. ɓe inni aftiru li ru'yatihi, taƴire sabu yi'ede lewru juldandu. ɓe wiyali ansi a yii, par ce que no wawi wonde ko bunɗo, no wawi wonde ko nayejo mo yiyata moƴƴa laaɓata, no wawi wonde ko nawnuɗo waali, on wawata yaade ɗaɓɓita lewru. no wawi wonde ko waɗɗo opération waali, on wawata yaade ɗaɓɓita lewru. ko ɗum waɗi konnguɗi nelaɗo ɗin fof no woodi ko fanda e majji. donc juldan ɗum kadi ko yiyetendu. adi juldan ɗum, wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, balɗe ɗiɗi ɗo e iidi ɗa wawi ittude muudo ñande jerete ma ñande jeenayi, ɗa wawi ittude muudo jonna. muudo on ɗum ɗon en waɗino, on tigi o yiltitoto e vidéo on ko wiyete ɗon zakatul fitre. mi wanno titre on, mi waɗimo zakatul fitre. on tigi o yiltito e on vidéo ɗon, ñawoje kala ko yowodiri kon e ittugol muudo on mi waɗi e on vidéo ɗon. donc balɗe ɗiɗi ɗo e iidi, ma ñallal ɗo e iidi, ma ñande iidi bimbi ɗo yayade juulugol, ittata ko wiyete zakatul fitre kon, ɗum ko muudo on. si feƴƴi e ɗum ñande iidi, si tawi tabiti ko iidi, haray no harmi ñaamu, hono harmi horugol nde ñande, haray no harmi horugol ñande iidi, on tigi na yo horu nde ñande few, ko yo ñaamu o yara. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ko ɗum waɗi nelaɗo maki ñande iidi o ko ɓe inni ko ñalande ñamgol yara janto inde Allah, ɓe inni ko ayyamu akli wa shurbin wa dhikrillah. ɗe ɗo wano iidi donkin e ko wiyete kon ayyamu tashriq, ñande 10 go 12 13 ka donkin, ɓe inni ɗum ko ayyam honnon aklu wa shurb wa dhikrullah. donc ñande iidi suumaye kadi ko noon, koyo on tigi ñaamu o yara o janto inde Allah. haray kadi ñande iidi on tigi si himo mari coñci kesi koyo watto ɗin ɗon o yaha ka iidi. si tawi o ala kesi ɗin, mo wawi wuppude wooduɗi ɗin, o waɗa ɗi sitati, o paasa ɗi ha moƴƴa, o watto ɗin ɗon o yaha ka iidi, o juuloya. iidi on duhiɓe ɓen e sonnaɓe ɓen e fof ɓe yahay, sina yimɓe dan, nayejo few mo wawata yaade. welcome Mr. Mohammed Tulel. nayejo fes mo wawata yahude, ma ɗum jukkuɗo few mo wawata yaade, ma waliɗo kalabtane few
mo wawata yaade si tawina ɗum koyo fof yahu iidi ɓe juuloya hay sonnaɓe fiiliɓe ɓen koyo ɓe yahu ko woni sonnaɓe fiiliɓe ɓen ɓe juulata si tawi kadi kaka nder juulirde juulete koyo ɓe jooɗo ka yaasi kono fof koyo yahu paykum e mawɗo sina hara ko nayejo mo wawata kañumma e sonnajo haysi ko sonnajo fiiliɗo ɓe ƴetta conci maɓɓe timmuɗi ɓe watto conci ɗi on tigi hani wattade ɗin fi yo yahu ka iidi ko conci tawayɗi surray on tigi ko o wawata rewirde Allah subhanahu wa taala Cheikh Aboubakry Jabiri Jazair rahimahullahu taala ɓe maaki ka Allah wi ɗon si goɗɗo wondi e dow fenande ɓe inni o ñammina miskinaɓe 10 ɓe inni it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba Cheikh Aboubakry Jabiri Jazair rahimahullah ɓe maaki aw kiswatuhum ɗo ko holtingol ɓe koltu mo tawata ɓe waway wattade on ɗon ɓe rewira Allah mana juulugol ode Abdoullahi Ba mi wawata on noddude ko pasni wawata on noddude wona account am min tum sakko wona minna mi nodda e on direct ko ƴettugol mon numéro an o yaha ka WhatsApp an son faala communiqude ya donc haray on tigi o wattoto conci kono hara ko conci surrayɗimo tawata ɗiɗo on tigi waway juulidude e majje wonayo on tigi watto conci hara hiɗi satti prix hiɗi laba hiɗi satti prix hiɗi yooɗi kono hara ɗi juulata on ko ella donc on tigi watto conci makko ɗin o yaha fi juulugol ngol haray kadi ñande iidi on no haɗa seytane mara nayo on tigi seytin nayo on tigi taƴodire ɓeygu makko ma ɓiɗɗo makko ma o sonka ma ɗum ɓe yennidira ma ɗum sifa ɗin piiji probléme ji fof koɓe ƴettuɓe wallina to ko ñalande weltagol ñalande ñamugol yara welto jarna Allah ɗuɗɗina waɗgol adkarji kona ñalande seytane sonnaɓe ɓen e duhiɓe ɓen e fayɓe ɓen ɓe fof hiɓe hani holtude si tawi feere mum nden no woodi si feere mum nden ala la yukallifu llahu nafsan illa wusaha Allah fawnata wonki si wona yer ko jonniki ko amin amin joni noon si tawi woni feere mum nden no woodi haray koye ɓe holtu ɓe watto conci kesi ɓe yaha ɓe juuloya si feere mum nden ala ko wano wiruno ɗen nane noon on ti yo yaltin conci makko kiɗɗiɗin wuppaɗi ha laaɓa pos o waɗa ɗi si tati o pasa ha moƴƴa o watto ɗin ɗon o juuloya joni noon ko honto juuloyte ko ɓura yiɗede yo juule kaka teren ka juulirde no newna kono ɓe inni ko wano si tawi ndiyam ɗan no saƴude ma hendu no tiiɗi moƴƴa ma nangue no wuli ha feƴƴiti tawata degré on no towi ha jama on tenata jooɗagol ka teren ha ɓe juula ɓe jentito khutba ɓe yaha ɗon eɓe juula ka juulirde sina ɗum ko ɓura yiɗede kon koyeɓe juulu ka teren joni noon iidi on leer makko on koka walluha wiyete wadduha hono enen wiyen walluha ko miniri walluha ko fiyo faamo so tawina ɗum ko wadduha wiyete waktu duha joni noon waktu duha on ko min ashuruqi ila qubayla dhuhr mana si nangue yalti ka fandu magge ko wiyete kon sunrise ka anglais si tawi yalti ɗon nangue yalti ka fandu few ɓaynelaɗo no haɗi
juulugol ɓaawo subaka on ɗon e nange yaltude ka faandu magge. si nge yalti ka faandu magge gila ɗon haa takko ka fana ko ɗo wiyete waktu duha, ko o sa'i ɗo iidi on juulete. jon noon ko oɗo waɓutu juulete ko e nde nokkure ɗo juulete, imma ka juulirde ma ɗum ka sali keñe, ka teren, ka fiilde, ko ɓuri moƴƴude kon noon kaka fiil. jonno si tawi juldere nden iidi on e juma hawrodiri, honno on tigi gerrata? o yaha o juulo e iidi on arta o yaha kadi fi juma on? no woodi wiwɓe wondema si on tigi yehi juulugol iidi on o waɗi anni e on gooto mo wawi juuloyde iidi on e konti juma on, si sa'i on fewndika ka duwano juulede juma on ɗon o juula fana darɗe 4 haray gasi. ɓe inni amma imamujo on e sallijo on ino haani kamɓe ka ɓe yaha ka juulirde ɓe wurnita juma on, yeru arɓe ɗo wo ɓe juulida e ɓen ɗon, hay si ko ɓe tato ari sallijo on e imamujo on e aaden gooto haray ɓe timmi jama ɓe juula e juma. kono heddiɓe ɓen wona obligatoire e maɓɓe yahugol, na ko farli. nden ñande on si ɓe juuli iidi on ɓe anni ke nde wotere. wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu. si tawina ɗum on tigi no wawi juulude iidi on o yiltito yo après midi o yaha o juula juma makko on, probléme fuy ala e ɗum ɗon. iidi on ko honno hana juulirede? wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu. mode Abdoulaye Ba, min ni o mi wawata on noddude, wona page an ni honno wiyete iidi on honno juulirte? ɓe aray woni ka teren, sika ka teren arɗa wona ya ruƴƴu few, no aña ruƴƴugol ngol ñande iidi sina haraka ka juulirde juula. si tawi kaka juulirde juula haray ko exception, si a naati ka juulirde a ruƴƴay, ɗon ko istithna'i, ɗon no ittita. kono si kaka teren yaaɗa a ruƴƴata ko ya hewtun jooɗoɗa, a ruƴƴata ko ya hewtun jooɗoɗa. kono si kaka nder juulirde naatoyɗa hara ko toon wona e juulede a ruƴƴay, sabu ko naatuɗa kon ka nder juulirde waɗi nelaɗo maaki. neɗɗo si o naati ka nder juulirde wona yo jooɗo ha o ruƴƴa. modi Oumar Ba, miɗo arde ɗon koye ngol lawol mi woni ɗo ni, kono mi ƴettira step by step fi yo faamo. wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu. joni on tigi si tawi kaka nder juulirde o naati o ruƴƴay, hay fi ko iidi o yehi juulugol. kono si kaka teren o juuli o ruƴƴata ko yo hewtum o jooɗo. si ɓe hewti ɓe jooɗike koye ɓe janto inde Allah yer wo ko ɓe waawi, ha imamu hewta. imamu on siko kanko julnata, bimana goɗɗo si o waɗama kanko woni imam ñande iidi, ko yo hewtu tun ɓe juula, wona yo adoro hutuba on, ko yo ɓe juulo. si ɓe darike ɓe habbira, ɗon noddintake, darnetake kadi, koye ɓe hewtum ɓe innayo ɓe juulu, ɓe immo ɓe daro, ɓe waɗa notifa e jama on ɓe daro fi juulugol. imamu on o habbiray Allahu akbar, takbiratul ihram on, habbirango horminirgo ngon, naatirgo gon ka nder julde. so habbiri gonɗon o gayni on tuma noon o fuɗɗo habbirde kadi, o habbira go'o, o habbira ɗiɗi, o habbira tati, o habbira nayi,
o habbira jowi o habbira jeego o ferena ɗon ɗiɗo kabbirali jeego o ko ɓaawo o habbirde takbiratul ihram o bimana si takbiratul ihram on wattama ɗon wonay kabbirali jeɗɗi miɗo arde ɗon hajja aissatu habbe tun hande miɗo gayna hara mi jabaki e nder idi on ɗo goɗɗum ɗi question ji ɗi won ɗon addude ɗo fof hiɗi arde yeeso si Allah jaɓi ko ɗum waɗi sin ɗo ƴettirde step by step fi yo faamo fen ɗo fof ko normal situation on mi woni jonnude mo tawata ko on ɗon wowuɗen on mi artoyay e o situation mo fewdiɗen ɗo ɗum ko fi o corona ɗo ka yimɓe ɓen soki ka cuuɗi ɗon mi aray fi ɗum ɗon kono sabbelan seeɗa mi yara ɗo e o normal situation ɗo taw so ɗon on si o habbiri ɗin kabbirali jeɗɗi ɗon o janga fatiha makko on o janga cortewol no yiɗa ka o janga fatiha on haw gayna o janga sabbisima rabbikal a'la ka darde aranere ka darde ɗimmere o janga halata ka hadisul washiya ɓawo fatiha on ma ɗum corteji goo ko tawata hino newanimo ko tawi no hawranimo ko faala wo par ce que himo wawi nangude fi juulugol idi on hara ndiyan ala few mana hara ndiyan ala e sajude ɓe nanga tum yaasi on sansa yaasi on sansa tun ndiyan ɗan ƴiwna ɓe nangi juulugol o ƴetti cortewol juutugol ndiyan ɗan wiya wa ɗo ko yo sansu programme ko yo ɗuytu ko jangata kon o salmina fiyo jama on hetto heña no wawi wonde kadi o nangude juulugol tum mo heɓɓuno ƴettugol cortewol juutugol hendu wifa wano nduluru wifa ɗum soñja jama on ha ko yo sansu o ɗuyta o ƴetta jangin hawruɗo fiyo accitu jama on heña donc ɗon o habbira kabbirali jeɗɗi wattude e takbiratu al ihram o janga cortewol o janga ɓawo simore fatiha nden o janga cortewol o janga o feññina na yo suuɗu kadi koyo o jangu o feññina on tuma o yaaru ko o yaha sujuudu normal on julde andani nden o artanoya darde ɗimmere nden o habbira kabbirali nayi ɓaawo habbirango wi'etengo ngon takbiratul intiqali takbiratul intiqal on ko nde hiɗa iwa e nokku ka nder julde hiɗa yaha e nokku konko wiyata ɗon allahu akbar sami allahu liman hamida allahu akbar ɗi kabbirali ɗi wonɗa habbirde ɗo fi movugol from stage to another stage ɗum ɗo wiyete takbiratul intiqal joni noon siɗa iwde ka leydi ka sujjoyɗa ɗon hiɗa artande dande ɗimmere a wiyay allahu akbar oɗo sa konti oɗo go'o a waɗoyay habbirango go'o kadi ɗiɗi tati nayi wona kabbirali jowi watta woto wona jeego konti jeego sa itti takbiratul intiqal on ko kabbirali jowi wonata sa habbiri ɗin ɗon janga fatiha kadi watta simore goo kadi yaha ruku yaha sujudu fof hara jangin on hiɗa feññinde yaha ruku yaha sujudu salmina waɗa noon allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa wasila sifanu ɗum ɗon janga ɗum ɗon waɗa adkar je immoɗa noon daroɗa fi khutba on idi on ko khutba on sakkitorte wona kanko adorte ko honɗum non woni ñawore jentitanagol khutba on par ce que ka juma sa memi goɗɗum hara ko téléphone ma o memuɗa fijirɗamo imamu on no hutubude hara e ala juma ko fanda kon e ala juma na wondema haray a juulali juma ko woni ala baraji fes nelaɗo maki man massal hasa
faqad laga wa man laga faqad tagha. e hadith goɓe maki man qala li akhihi yawma aljum'ati wal imamu yakhtub on insit fala jum'ata lahu. ɓe maki kala wiyanɗo ɗimmo mum ñande juma imamu on no hutubude deƴƴu hara goɗɗo no wolde hara imamu no hutubude an yeƴƴitoɗa wiyamo he deƴƴu ɓe inni fala jum'ata lahu haray o ala juma. kala mo koɓɓe wi on fala jum'ata lahu ɗon ko fanda ɗon ɓe inni wo tabra o dimmatuhu mana o nangetake wasi neɗɗo on o juuloyali juma o wiye yo yahu o juuloya juma koɗo wiyete bara'atu dhimma mana iwi ka dande ma a wiyatake a juulali juma mais a ala baraji few. ɗum ɗo woni ñawore nden ka juma wonande on no wiyete hutuba o. amma ka iidi nelaɗo maki kala faalaɗo heɗitade hutuba amen on mo wawi heɗitade kala faalaɗo yaade mo wawi yaade ɗon dambugal ngal no udditi ɗon na obligatoire ko siɗa faala heɗoɗa hutuba on sa faala ka yahay tun si salminama ɗa faala yahay tun sa heɗike kodi hutuba on hino moƴƴi kono ka iidi hutuba on ko sakkitorteɗo na kanko adorte. joni noon kono probléme on ɗon a yiya yimɓe ɓen ɓe jentitota ko hutuba o mais ɓe yata kadi ɓe daroto ɗon ɓe orgina haala kamɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓe nanga e wolugol tun hara woɓɓe gono jooɗi ɓe faala nande hutuba on kanko jentitota ko jonnata chance heddiɓe ɓe jentito ɗum ɗon ko ayib non ko ella noon o ella jano sa jentitota ko yow ma ɗum au moins pottitoɗa awa few ka tawata a dérange ta ɗimmojo ma faalaɗo jentitade o après daroɗoɗa e ɗimmoɓe ma heddi ɓen continue yewtere mon ko yewto. kono a yiye goɗɗo jentitota ko nden himo noddude photographe mo arde ka hakkude saffeji kaɓe jooɗino ɗon o nanga e ƴettagol photo o dérange oya hara no yiltidira hoore nden to no yiltidira hoore nden to no faala yiide imam on no faala jentitade oya no wadde mo distract no ittude hakkille makko ɗen e hutuba o. It is very very wrong. nelaɗo maki la darara wala dirara lorindirgol ala ka nder islam ta a lorran mi lorratama simi ɗo faala tinade photo probléme ala simi faalaka jentade hutuba o probléme ala kono mi waɗu sift mi yalta mi pottito few ka yimɓe ɓe woni ɗon faalaɓe jentitade ɓe mi yaha e groupe ɓe faalaka jentitade ɓe mi wontira toon kono taw hara lorra an kam hewtata ɗimmojo an faalaɗo jentitade o. ɗum ko hana ɗum wattanede ilay moƴƴa. donc on parti ɗon ko noon yarete joni noon si tawi hawri noon min miɗo yaltude ka suudu min e ɓeygure ande meɗen faala yawde juulugol iidi on unfortunately min leeti min hewtu min tawi darde aranere nden feƴƴi ɓe ka darde ɗi mere min hewti min ni allahu akbar min naati ɗon min juulide e maɓɓe nden darde ha ɓe gayni ɓe salmini ko honɗum min addata ko darde wotere min addata min kabbira takbiraji ɗin kadi ha ɗi timma min yaaru ku min yaa sujudu min salmina juste no ɓe juuliri ndeɗano. nelaɗo maki e hadith goo fama adraktum fa atimmu e hadith goo ɓe maki fama fatakum fakudu ko tawa ɗon kon timmintine e hadith goo ɓe maki ko fuuti on ko yoɓe kon ɗum fuuti en ko darde wotere nden darde ko onno nde juulira ko fatiha e simore feññinande wondude e kabbirali donc ko non waɗirten kadi en wattay darde fatiha e simore feññina ɗum yaadu ɗum e kabbirali ɗin yahay ruku e yahay sujud. tay joni noon mo falji noon ka kabbirali ɗo allahu akbar allahu akbar allahu akbar o kabbiri tati o acci ɗon heddiɗ ɗin ma o kabbiri nayyi o acci ɗon heddiɗ ɗin
hara o falju tewaka kono waɗimo sujjoygol kano woodi no yoɓitira ɗi kabbirali ɗo o yoɓitata ɗi kabbirali ɗo o yoɓitataɗi o sujjata kadi sujjantaɗi o yoɓitataɗi kono noon si o anditi ko yo huuɗi no ɗi ardi noon par ce que ko ɗum woni sunna o nelaɗo make sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗol lan juulira noon ko ɗum ɗo ƴetta e nelaɗo applique ɗum ɗon juste wota tew o acca kono si on tigui yejjiti la lawma aleyh o ala felore tay joni minen min yoɓinde darnuɗo men gayni kono kamen salmini ɗon groupe goo ari goɗɗo e famille mum ɓe ari kamɓe ɓe arɓe tawi min salmini few kono meɗen jooɗi imamu no e fi hutubugol ɓeɗo honno ɓe duwa gerdugol kamɓe ɓa tun ka sali keñe wona ka terrain ma ɗum ka fil ma ɗum ka julirde ko ɗon wona yaha ka e nokkutu ɓe yoɓay ɗon iidi o kono no ɓe yoɓirtan juste no julirte no ɓe daro ɗon ɓe forma imamujo e groupe wonoɓe ɓaawo on imamujo ɗon o julna ɓe ɓe habbira ɗi kadi no ɗi ardi noon ɓe juula ɓe gayna bon joni noon min mi yi woɓɓe oɗa no juulana hoore mum feere oɗa juulana hoore mum feere oɗa juulana hoore mum feere fi kala ɓe arɓe fof ɓe leetu kono goto kala no juulande hoore mum feere est ce que ɗum ɗo kadi no sella si ɓe waɗiri ni kadi e laala ko ɓurno moƴƴude ko noon koɓe waɗi groupe ɓe juula ko fiyon no waɗi si wiɗen ɗum ɗo ko par ce que ka julde farilla hino sella ka yimɓe ɓen goto kala juulana hoore mum feere si ɓe leetu argol konngol karamo koɓe goo joli e ɗum ɗo misal arɗen e juulirde tawɗen julde fanano juula gayna hiɗen ɗon en 5 personnes no woodi e karamo koɓe wiwɓe an ko ya juulan hoore ma oɗa juulana hoore mum oɗa juulana hoore mum min kaymi juulana hoore am wona yen waɗu groupe hande kadi par ce que groupe arano on gasi donc goto kala e men koye juulan hoore mum alors ka iidi si tawi selli ka julde farilla ka iidi sellay donc haray goto kala e men no wawi juulande hoore mum mais ko regroupagol ngol ɓuuri moƴƴude woyi ceerno aboubacar miɗo arde ɗon koye ɗin mi sutiɗo ko toon mi suti muñe tum seeɗa donc si selli ka julde farilla yo goto kala e men juulan hoore mum ka yoɓugol mana ɓatum groupe arano yeehi haray yo goto kala e men juulan hoore mum sellay kadi ka yiiɗi kono ko ɓuri labede kon e ko ɓuri moƴƴude kon koyen waɗu groupe tabu ɗum tabiti e nelaɗo sallallah alih wa sallam goɗɗo naati ka jullirde nelaɗo mo retardi o tawi salminama nelaɗo no fewti jama on heɓe yewdude o ari o darni o fuɗɗi juulugol nelaɗo maki ko hombo ittata sadaka abou hurayrata maki min nelaɗo maki yow tawta oɗa o heɓa baraji nogay jeɗɗi abou hurayrata yehi tawtimo ɓe juuli kamɓe ɗiɗo o yaha heɓi baraji nogay jeɗɗi tabiti kadi nelaɗo sa sallama naati ka juulirde o juulni woɓɓe groupe arano ɓe salmini ɓe yi yimɓe ɗiɗo no jooɗi bakiti to nelaɗo maki e o noon wona on julɓe jentete konngol ngol e onon wona on julɓe konngol nelaɗo ngol ɗon holli nelaɗo añi moƴƴa ko honɗum haɗi ɓe tawta ɓe ɓe juula ɓe wi o nelaɗo minen hari min juulino nokku goo o waɓutuɗo nelaɗo maki awa fi yeeso si on ari on tawi woɓɓe no juulude tawteɓe juulon konko juuluno ɗon aranu wona julde farilla ndeɗo wonana on naafiilo ɗum ɗo holli wondema waɗugol groupe on ɓuri labeede no jeeya e mum kadi seydna saad ibne abi waqas nelaɗo sa sallama e maɓɓe no wonduno ɓe arayno ɓe juulida e nelaɗo julde geeƴe ha ɓe gayna ko kamɓe noon waɗa imamu on kadi ka hoɗo maɓɓe ka ɓe woni to donc ɓe ara ɓe wonda e nelaɗo ha ɓe juulida geeƴe ɓe heɓa baraji julde ɓawo nelaɗo ɓe yaha noon ɓe julna famille maɓɓe on to ko kamɓe woni imamu on kamɓe ɓe julna famille on to hara kamɓe anni e maɓɓe on ko julde naafiino ɓawo ɓen kañum ko julde farilla woni e juulude donc hara regroupagol ngol ɓuri laɓede idi goto kala juulande hoore muɗum mais si ɓe regroupike fi juulugol haray koyo oya julnirɓe juste no imamu on julniri ɓe noon
ɗo en gayni ka teren ɓeeɗo fof ko ka teren minen groupe amen arano minen min armen tawi dawde aranere nden feƴƴi ko ka ɗimmere men tawi oya groupe ɗi mo ɓen aruɓe tawi gasi few kono imamu no kutubude mi ara nden groupe tataɓo on groupe tataɓo on ɓe yaltu ka suudu ɓe inni ɓe yaade ka iidi on anndi ɗum ɗo waɗa mi waɗay tun woni ɗum a fiyon faamu tun groupe tataɓo on ɓe yaltu ka suudu ɓe yaade juulugol tawi noon hay kutubala ni noon yimɓe ɓen no artude ɓe fotti e yimɓe ɓen ka ɓe fotti e yimɓe ɓen ɗon ɓeeɗo ko honnunduwa wadde si ɗum heeɓiɓe si ɗum heeɓima karamo koɓɓen no yewti ɗon konnguɗi ɗiɗi ɓe wi si tawi woni hiɗa mari ɗon nokkugo ka ɓuri e ɓadade ka juula toon ka juulata a wawata juulude ɓe ndiya yaw juula ɗon ɓe inni sino woodi nokkugo ka ɓadi ɗon ka juula ɗon bimana ka teren ka juula ɗon iidi on sino woodi nokkugo ɗon ka ɓadi ka wawata selude yaha juula ɗon iidi on ɓe inni yon yahu onon ɗon juulon ɗon iidi on juuliron kadi no ɓe to o juuliri noon ko woni on kutubata darɗe ɗen ɗiɗi janngugol feññinangol takbiraji ɗin ɗum ɗo fof um waɗay juste ko woni onon on kutubata son salmini ɗon hoton noon ka suudu jon noon an ka ɗon ala place wo ala ka juulon ɗon est ce que haray on waaway juuloyde ka suudu naam to waawi juuloyde ka suudu waɗugol neɗɗo erreur ka julde mi annda kon ɗum e erreur faandi ɗon ko janngin makko on ko ruku e sujuudu ko honɗum erreur o mari ɗum ɗon faaminaaki juulugol ɓaaw neɗɗo marɗo erreur ko erreur honɗum par ce que erreur ji goo no woodi ɗi yiltetaake muɗum erreur ji goo no woodi considérteɗi donc ɗum no ha to jine explique ugol moƴƴa on gelike donc haray on tigi artay ka suudu o juulida e ɓeygure makko nden ka suudu par ce que o retardi iidi on to et puis o heɓaali nokku go'o ka o wawata juulude donc yo artu ka suudu kanko e ɓeygure makko fokkitunoɓe ɓen ka juuloygol toon ɓe arta ka suudu o julna ɓe juste no imamu on julniri ɓeya to noon kono o hutubata ka fatiha si tawi woni fatiha makko on sella ɗum no mari haala buy imma ɓe ndaaray si tawi ñiiƴe makko ɗen ala toon ɓe ndaaray si tawi ko ɗengal makko ngal ɓuuti ɓe ndaaray si ko ɗakkude ndin ɓuuti ɓe ndaaray si tawi o nawnu ɓe ndaaray si tawi ko nayewu ɓe ndaaray si tawi ko angal gandal ɗiɗo fof ndaarete si on tigi wawa ñaawude est ce que no sella juulugol mo sellina fatiha ɓaawo mo sellina fatiha e si sellata ɗiɗo fof ndaarete si on tigi waɗa ñaawore nden donc haray innugol kaari sellina fatiha e kadi woɓɓe no innama ɗo a sellina fatiha tawa ɓen tigi wiwɓe a sellina fatiha on no ha toon jina yandede est ce que kamɓe tawi ɓe sellini fatiha donc wiwgol kadi kaari sellina fatiha no ha toon jine andugol kon ndemmuɗomo on ko ha honto kanko o andi ñawuji qouran ɗen si o inna oɗa sellina fatiha donc ɗum fof no ha toon jine e yewtere goo haray yaafe continuen ɗo seeɗa donc haray on tigi so arti ka suudu on mooɓa e ɓeygure makko nden ɗon ɓe juulira juste no ɓe juulirno noon ka teren to ɓaawo tawi kanko e ɓeygure makko nden ɓe retardi tawgol iidi on to ɗo noon adday en e point honɗum woni on point o état mo wonɗen ɗo hannde ni confinement on ɗo ko yimɓe ɓen ɗo naati ka cuuɗi ɗo soka ɗo tawata ɓe yaltata ɓe yahata nokkutu bal hay ka juulirde ɓe yahata juulugol est ce que no sella ka ɓeeɗo juula iidi ka maɓɓe ɗon si masalan ɓe hoɗi e building par exemple ko ɓe jowo ɓe jeego ɓe sappo e jowo ɓe nogayo woɓɓe landikelan haysi ko 40 personnes ɗon en yiltoto ka lasili honto woni lasili on ñawore yimɓe ko wiyete kon jama ka juma mana ko yimɓe ngelo considérte wawoɓe juulugol juma wiyeteɓe ɓeeɗo ko jama tawata ɓeeɗo si ɓe hewti e o adadu ɗo haray juma waɗɗike ɓe koɓe tato si ɓe heɓike ɓe tato haray ɓe wawi juulugol imamu on e yimɓe ɗiɗo ɓaawo makko
jonnon si en mahike e dow o ɗo tawde juma on no waɗɗi hiɗe wawi mahude ñawore juma on ɗo e dow ñawore iidi on si tawi heɓi kewano yimɓe tato ha dow tato nayo jowo jeego sappo e jowo nogayo capannayo ha dow haray ɓeeɗo on hiɓe wawi juulude iidi maɓɓe on kaɓe woni ɗo ko woni e khutbata toujours miɗo fillitade ngol konngol ɗo ɓe khutbata kamɓe kono noon ɓe juulay ɗum ɗa fuu on tigi si o naafi jemma fi laylatul qadri on si tawi hari o naafino to o juuli safe witiri si o arti ɗo o naafi jemma ɗo o juulata safe witiri nelaɗo maki witirije ɗiɗi ala e nder jemma goto nti wattata ɗum noon teknoɓe maki si tawi woni ko yimɓe ɗiɗo ko ɓuuri moƴƴude konko gila yimɓe tato par ce que ka juma karamo ko ɓen ko ɗum wi ko ɗum ɗo woni ko considéra jama kon ko yimɓe tato naɓi dow haray ko ɗum ɗon wawata juulude iidi sabuna ko ɗum ɗon juulata juma on le no waɗɗi iidi on ko sunna donc si tawi woni ɗum ɗa ko ɗum ɗon sellinta ka juma haray ɗe wawi qabude ɗum ɗon e hoore iidi on karamo koɓe wi no sella ka yimɓe ɓen juula ɗo iidi ka maɓɓe sabu tawde heɓe soki ka cuuɗi e hino haɗa moɓodirgol ka yaasi fillaye on ari hay e ali cheikh mufti saudi arabia on ni wonɗo fewdo ɗo on noon salih ibni abdoulaziz ali cheikh ɓe maki wondema ino sella mako ɓe ɓen ɓe addi dalil hadith seydina anas ibni malik radiallahu anhu takbiraji ɗin mi wowlino nane min on ɗiya ɗin ko takbiraji jowi ɗiya ko jeɗɗi arani ɗin ko jeɗɗi ɗiya ko jowi une seule personne juulata iidi aden goto na jama haray ko raɓɓiɗi kon heɓe wawa juulugol iidi ɗon kamɓe on ɗon so tawi woni gila tato naɓi dow hara ɓe wawi mobilisade kamɓe on ɓe wawa moɓodirde zakka on hi si tawi woni on tigi hino ñawli goɗɗo si tawi himo tañƴini hettugol o watta e ñawore ɗin ɗon on si tawi na ɗum o habbo ha ñande o hetti wosi o hetti o ittana ɗi hitande wotere ndo mari toon vidéo goo kam yewti fi zakka son yiltitike ɗi vidéo ji ka lawol kisal ɗo on yiyay ɗum ɗon lan explique ɗum ɗon lently yon tigi heɓi janaba o lootike wari o tawi imamu on heɓi takbiratiji goo yo habbiri ɗum e imamu on yer ko woodi kon o jokka julde makko nden ɗon ko heddi kon haray waɗɗaki mo donc haray ko raɓɓiɗi kon 5 6 3 haray ko raɓɓiɗi kon ɗon on tigi no wawi juulude iidi on kanko e ɗimmoɓe makko ɓen si tawi woni ɓe woni adadu mana jama haray ɗum ɗon no labirano donc haray iidi on in short ko ni yarata e neɗɗanke on koyo o welto nde ñande o ñaama o yara o janto inde allah wiɗen nde ñande on no harmi horugol few siko ñande iide lutta yoɓoya ñallal ngal awa kono naya horu ñande iidi on haray tigi tigi way mi salotako wondema hay si tawi ko kanko goto tun kono min komi mahi ɗon ko tawde juma on e goto tu wawata juulugol juma so wattanila gila ɗe juulirɗe ferma en juulali juma goto tu wawata juulde juma ele juma on no waɗɗi joni noon juma on sino waɗɗi goto tu wawata juulude juma haray min ko ɗon mi ƴetti mi mesiri kadi ka iidi mi inni goto on tun o wawata juulugol iidi par ce que na o jama
jama on haray ko gila tato naɓi dow wano ardi noon ka konngudi karamoko ɓen ka fiqhu fi ñawuri juma e jama on ɓe waɗɗotoɓen juulugol juma on. amma goto on tun yo juulu idi mi yaali ka windi mi salota kono mi yeddata kadi par ce que naapiji ɗin fof mi andi komi wolata kon ɗo koko tawata kon si a inni lan addanan preuve on mi wawa addugol ko ɗum ɗon mi wolata fi muɗum mi yiɗa wolugol ko tawata mi alana dalil mum mi yeddataɓe noon mi wiyali ko ɓe woli kon na gonga mi wolali. Funeral janaba prayer, janaza prayer, ok naam, ok si on tigi hara o leeti o ari o tawi hiɓe juulude fure joni noon o leeti o tawi ɓe habbiri ɗa ɓe juuli mana kabbirali ɗiɗi ma o tawi kabbirago woto feƴƴimo ma kabbirali ɗiɗi feƴƴimo o joynike e habbirago tataɓogon ko fewdodi ɗon kon kanko ko yo janngu ko feƴƴirimo kon ko ɗum woni ɗum ka kabbirago ɗimmo maɓɓe ɓay kanko ko woto feƴƴirimo ka habbirago ɗimmo kamɓe haray ɓe juulude e nelaɗo kanko ko yo janngu fatiha ka habbirago tammo maɓɓe kamɓe haray ɓe waɗandi du'a mayɗo on kanko ko yo juulu e nelaɗo ka habbirago nayaɓo maɓɓe haray ɓe waɗandi du'a heddi ɓen kanko ko yo waɗan du'a fure on. si ɓe salmini o wattay ngo ya habbirago cheikhul uthaymin rahimahullahu taala ɓe maki hi mo wawi habbirtugo wiya allahu akbar nde wotere o salmina haysi o jangitali goɗɗum ɓawo ɗon ɓawo cheikhul uthaymin rahimahullah ɓe maki ka deftere maɓɓe sifatu salatul mayiti wa gaslihi sifatu gaslil mayiti wa dafnihi deftere nden hiɓe mari nde sifatu gaslil mayiti wa dafnihi none no mayɗo lotirte o juulire hiɓe yewti ɗon ɓe ni ka habbirago nayaɓo a jangata hay fus kono karamo koɓe goo kadi hino tabintini hino sella ka janga goɗɗum ɓawɗo wano cheikh souleyman ibne souleymi llahi rouhayli hafidahullah jonnaɓe ɓen ko wiyete kon jullere coursi honno wiyete jabagol lande ɗen ka jamia islamia madinatul munawwara eɓe jannude ka jullirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni hino sella ka on tigui waɗa du'a ka habbirago nayaɓo kadi eɓe tabintini ɗum. donc si tawi noon a ala tan ka waɗa du'a on nayaɓo ɗon habbir tun mahoɗa e konngol cheikhul uthaymin ngol salmina jokka fure on haray ɗum ɗon ko ɗum ɗon waɗata wallahu alam. donc haray waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu diallo mamadou e haray ɗon ko raɓɓiɗi kon ko ɗum ɗo woni komi falano ɓantude ɗon fi ko yowodiri e iidi on kon si aroyimi anditude goɗɗum ngo ko tata mi yewtali fi ka iidi e bawgal joma tabaraka wa taala simi aroyi ka jarnugol allah weltanomo fi ko yowodiri e suumaye on kon e comportement ji meɗen ko hannuɗen jettude e suumaye e ɓawa suumaye on tuma mi ɓeyditoya e ɗum ɗon ɗon hada wa sallllahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nene goto ma on Isa Sall mo pita wareya leymiro wonɗo Arabie Saoudite madinatul munawwara. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.